بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل في سنته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى بجو سنيدو en seydike alaare weteeɗo e goonga si wona kanko o daalika deftere makko ɓangunde ko ono yo jeyaɓe allah gomɗinɓe farlama e moɗon horugol lewru suumaye wano farlirano e moftali aditiɗi on ɗin bela jo on dumoto e hulugol allah subhanahu wa ta'ala. hotiɗen juula e nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, makuɓe ka sunna maɓɓe laaɓuɗo ɓe maaki kala horuɗo lewru suumaye tawa himo gomɗini allah subhanahu wa ta'ala, himo hasbiti baraji ɗin ka allah o yawtante ko ardi e bakkatuji makko. en torike allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydu kisiye e yurmede e dow nelaɗo meɗen alayhi salatu wassalam, kamɓe e ɓeygureji maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe tedduɓe e kala iwtirɓe ɓawo maɓɓe jokkiti lawol maɓɓe ngol ñentini sunnaji maɓɓe ɗin ha ñalande joddigolle. musidɓe julɓe tedduɓe, haray e ɗe balɗe ɗo e ɗeɗo balɗe haray julɗo on nokku kala ka o laati e hoore leydi allah ndin himo heblanade e oɗo koɗo tedduɗo, oɗo nema mawɗo wonɗo arde e julɓe ɓen e ndeɗo hitande kadi. ko honɗum woni on ɗon nema ko nema lewru suumaye. lewru suumaye, lewru teddundu, lewru barkinandu, lewru wondunde e moƴƴereji, lewru yaafotondu bakkatuji, lewru wonaydu sabu yimɓe ɓe rinɗa immorde e sumoygol, lewru ndu andanɗa hoore ma si tawi woni ndu naati dame aljanna ɗen fof haray udditama, dame yiite ngen fermama, seytanuji ɗin kolmbama. haray ɗum hino yoni ɓural nduɗo lewru musidɓe julɓe tedduɓe. idan haray oɗo nema ko nema mawɗo. nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke si tawi woni ndu lewru suumaye ndu faandike ɓe weltinirayno sahaba ɓen naatugol nduɗo lewru. ɓe maaka ataakum ramadan shahrun mubarak farada allahu azza wa jalla alaykum siyama tufattahu fihi abwabu lsama wa tughallaqu fihi abwabu ljahim wa tughallu fihi maradatu lshayatin lillahi fihi layla khayrun min alfi shahr man hurima khayruha faqad hurim. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke hiɓe weltinira sahaba ɓen e arugol nduɗo lewru suumaye. ɓe maaka suumaye ari on ko lewru barkinandu, ko lewru moƴƴere. allah subhanahu wa ta'ala o farli e dow moɗon horugol lewru ndun e ndu lewru suumaye. dambuɗe aljanna on ko ɗum dambuɗe asama on hino udditi, yani dame aljanna ɗen hino udditi, dame yiite ngen hino fermi, seytanuji ɗin hiɗi kolmba, ɗi hewtanta neɗɗo on kadi wanon ɗi hewtirantamo e ɗiya lebbi heddiɗi ka nder lewru suumaye ɗo. nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki allah subhanahu wa ta'ala himo mari jemma e nder lewru suumaye. on jemma himo moƴƴi ɓuri lebbi wulure. ɗin lebbi wulure musidɓe julɓe tedduɓe, si ɗum hasbama darama tawete ko duuɓi 80 e duuɓi 3 e lebbi, yani duuɓi 83 e lebbi 4. idan haray ɗum holli wondema lewru ndun hindu mawni, hindu teddi. si tawi hono oɗo jemma no ton ka tawata si a hawrindinama e daranagol on ɗon jemma, waɗa golle moƴƴe dewal e on ɗon jemma, allah subhanahu wa ta'ala o winlante moƴƴere, o winlante baraji, o winlante dewal waɗangal e nder lebbi, yani e nder duuɓi 80 e duuɓi 3 e lebbi 4. haray nduɗo lewru yoni ko neɗɗo heblano, yoni ko leɗɗo on weltora, yoni ko neɗɗo on o wewlira. ko ɗum waɗi senelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe weltinirayno sahaba ɓen arugol lewru suumaye. ɓe maaki non mo ɗawama moƴƴere on ɗon jemma
ene haray o ɗawama. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on hawrindin en e horugol lewru suumaye o okka en jemma laylatul qadr. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray tippude ɗum ɗo julɗon no haani fewndo ɗo heblanagol nduɗo lewru, jaɓɓagol nduɗo lewru, jaɓɓora nduɗo lewru honɗum ko adi kon jaɓɓora nduɗo lewru e annuye laaɓuɗo wondema enele mi horay nduɗo lewru suumaye inchallah. Mi horay ndu no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tindiniri noon ka ɗaɓɓugol moƴƴere nden e mayru, ka hasbitagol baraji ɗin e mayru. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. ɓe maaki kala horuɗo lewru suumaye tawa himo yawta yani e hoore gomɗinal e hoore hasbitagol baraji ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala yawtanaymo ko ardi e bakkatuji makko. isan musidɓe julɓe tedduɓe, ko adi kon jaɓɓoren nduɗo lewru suumaye annuye laaɓuɗo wondema inchallahu en hooray lewru ndun e hoore jaɓɓore lewru ndun toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on tawnu en lewru ndun. ɓe ngali no jeya e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe du'otono ɓe toro Allah yo Allah tawnu ɓe suumaye ɓe maaka allahumma barik lana fi rajaba wa sha'ban wa ballighna ramadan. Allah men torike ma waɗan men barke e lewru rajibi e lewru sabboru suumaye tawna men e suumaye. ko wana noon sahabaɓe nulaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke hiɓe torotono Allah subhanahu wa ta'ala si woni suumaye on feƴƴi lebbi 6 hikkayɗi ɗon ɗin a taway hiɓe hittini hiɓe tinni e toragol Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah jaɓanɓe ko ɓe hoori kon. lebbi heddiɗi ɗin ɗon e suumaye hewtude hiɓe hittini e toragol Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah on tawnuɓe lewru suumaye. idan haray jaɓɓore lewru ɗum toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on wallu en o tawna e lewru ndun. ko wana noon jaɓɓoren lewru suumaye ndun e honɗum weltorgol lewru ndun, yani weltorgol lewru ndun koni woni arde kon. jaɓɓoren ndu weltare, wona lewru heege ni, wona lewru ɗonka ni, wona lewru tampere ni, ko lewru barkinandu, lewru moƴƴere, lewru ndu moƴƴereji sowete e muɗum, lewru ndu yimɓe ɓen rinɗinte e muɗum e sumoygol, lewru ndu yimɓe ɓen yani fodete aljanna e muɗum. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on okku en aljanna o danda e yiite. idan jaɓɓore lewru ndun ƴettugol defte fiqa haɗen, defte hadise yewtayɗe ɗen fi nduɗo lewru suumaye ko ɗoni dambugal fi korka haray julɗo fof no hani ƴettude ngal damal fewndo ɗo o rewto o ndaara o anda ko honɗum woni horugol, ko honno horirte, ko honɗum woni farillaji korka, ko honɗum woni sunnaji korka, ko honɗum woni yiɗaɗi korka, ko honɗum woni ko bonnata korka, fi yo wawu horude no a haniri horirde non, no hana horirede non, no l'islam on tindiniri yo horire non ɗe. idan e jaɓɓoren lewru suumaye ndun yaafondirgol, muññodirgol ko woni hakkundeji meɗen. haray neɗɗo on tawɗo hakkunde makko e goɗɗo ko wiyete konnago e haasidako e hawre e taƴodiral no hakkunde maɓɓe yoɓe eto ɓe moƴƴintina fewndo ɗo. suuma e on naata tawa hiɓe yarlodiri, hiɓe yaafodiri, hiɓe muññodiri. ko wana noon jaɓɓore lewru suumaye ndun yani ittugol ko wiyete konnago e haasidaku e weñje hakkundeji meɗen, lewru ndun tawa en e hoore ɓerɗe laaɓuɗe. jaɓɓore lewru suumaye ndun tuubugol ka rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala, tuububuye laaɓuɗo fewten Allah, insinoɗen ninsen e kala ko feƴƴuno e boneji ko feƴƴinɗen e gurnam meɗen e nder bakkatuji e geddi e woɗɗitagol Allah subhanahu wa ta'ala. tuuben ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗo e lewru ndun natude ndu tawda en yani hiɗen wondi e tuububuye laaɓuɗo. ko wana noon musidɓe julɓe tedduɓe, jaɓɓore lewru suumaye ndun e fiɓugol fellita ka ɓernde muɗum inchallah e suumaye no ardi ɗo ni inchallah suumaye wonanay ɗum fursa, wonanay ɗum tereti fi sanzugol hoore muɗum, naɓa hoore mum ka ɓuri e moƴƴude ɗon, moƴƴina zati muɗum on, yani moƴƴintina palje muɗum ɗen e duumo e ɗum ɗon kadi tawa si suumaye on feƴƴi on tigi ko e on alhaali ɗo woni ko o duumoto yani o luttata e muɗum. ko wana noon musidɓe julɓe tedduɓe, jaɓɓore lewru suumaye ndun
ɗuɗɗingol golleji moƴƴi e mayru, ɗuɗɗingol golleji moƴƴi e mayru, wano jangugol qur'an, wano huntingol horuɓe, wano ittugol sadakaji, e wano waɗugol itikaf ka balɗe 10 sakkitiɗe. haray ɗum ɗon fof yani ko golleji moƴƴi ɗi neɗɗo gasata jaɓɓorde nduɗo lewru sumaye. jaɓɓore lewru sumaye ndun ɗiggal ngol mawɓe meɗen ɓen moƴƴo e maɓɓe ɗaɓɓira ɓe yaafuye kala bonnere ko on tigi bonnunoɓe o toroɓe ɓe yaafomo e nder nduɗo lewru sumaye, fiwota lewru sumaye yahu accida on tigi e bakkatu. faame wondema nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam heɓe maaki wondema yani rukike kinal on neɗɗo mo sumaye, yani on neɗɗo mo sumaye naati tawi o yawtanaka bakkatuji makko e ɗi o ardinno. ɓe maaki kadi perdi hayri on neɗɗo tawɗo mawɓe muɗum no wuuri, ma goɗɗo e maɓɓe hino wuuri, tawata o yaaforaka sabu maɓɓe ma sabu goto e maɓɓe. ɓe maaki kadi perdi hayri on neɗɗo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam janta e tawde muɗum o ronki juulude e maɓɓe. idan jaɓɓore lewru ndun ɗiggal ngol mawɓe meɗen ɓen moƴƴoɗen e maɓɓe, dankoɗen ɓe, yurmeɗen ɓe, gollanen ɓe. jaɓɓore lewru sumaye jonnitugol haqqiji ɗin jommajji gila e ñamale ko ñawli ɗen, naɓe e koolaje ko halfina ɗen, ko tawata haray jommum haton jini e muɗum wattiten e sooke on tigi. ñamale ɗe on tigi ñawli tawata o ƴantama o ƴetto o wattita e juuɗe jom muɗum. haray ɗum ɗo fof koko gaseten jaɓɓorde lewru ndun. jaɓɓore lewru ndu wondugol e yimɓe moƴƴuɓe ɓen. sa wondi e moƴƴuɓe ɓen inchallahu taala a moƴƴay, wano tawri sa wondi e bomɓe ɓen yani bonki maɓɓe kin battinay e maɗa. idan suɓu yimɓe moƴƴuɓe ɓe wonda e maɓɓe. nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki arrajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. ɓe maaki neɗɗo hino e dina ɗimmo mum, goto kala yo ndaaru e ko hombo o weldata e muɗum, ko hombo o jatoto. ko wonano musidɓe julɓe tedduɓe, jaɓɓore lewru sumaye ndun e yoɓitugol ñalɗi ɗi on tigi ñawlino. simo ñawlino e sumaye rowani haray yo hittin, si tawi hari o yoɓitali ɗum fof haaɗe balɗe ɗo no ɗe hewtiri ɗo ni, yo hittin o yoɓita kala ko o ñawli e nder ɗumɗo hitande feƴƴude nden. ko ɗum waɗi si tawi on tigi noon o welsindike ha no sumaye woni satori ɗo ni, tawi masalan ñalaɗe ɗe o ñawli ɗen o wataɗe yoɓitude e nder ɗe balɗe ɗo, hara sabu ko sabu welsindare, haray oɗo dey ko yo horu sumaye fewlitiɗo on, kono haray no waɗɗimo si sumaye feƴƴi yo yoɓitu sumaye rowani on e hoore ñallal ngal o yoɓiti o ñamminay miskino, alamani ko o welsindi kon ha sumaye tawti sumaye. musidɓe julɓe tedduɓe, jaɓɓoren lewru sumaye ndun so'ugol himme nduɗo lewru, so'ugol yurmede ko woni e nduɗo lewru, so'ugol yaafuye ko woni e nduɗo lewru, so'ugol moƴƴere e baraji mawɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala fodi horuɓe ɓen, o fodi dariɓe naafi sumaye. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en janginani hadise ka e maaki man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. ɓe maaki e hadise go man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. ɓe maaki kala horuɗo lewru sumaye tawa ko e hoore gomɗinal e hoore e hasbitagol baraji ɗin ka Allah yawtanaymo bakkatuji makko ardiɗi. ko wana noon ɓe maaki wondema kala naafuɗo lewru e nder lewru sumaye ɗum e hara ko e hoore gomɗinal Allah subhanahu wa ta'ala taway mo jorti baraji ɗin ka inchallahu Allah subhanahu wa ta'ala yawtanaymo bakkatuji makko ardiɗi. ko wana noon ɓe maaki e hadise goo man qama laylatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. kala dariɗo e jemma laylatul qadri o rewi Allah on jemma o yawtante ko ardi e bakkatuji makko, wondude noon e moƴƴere ko Allah subhanahu wa ta'ala fodi e on ɗon jemma, nde tawde on jemma goto ɗon ina fota e dewal waɗangal e nder duuɓi 80 e duuɓi 3 e lebbi 4, ko ɗum woni lebbi wulure. musidɓe julɓe tedduɓe, jaɓɓore lewru ndun waɗugol programme, yon tigi waɗan hoore makko jadwal, o waɗana hoore makko emploi ko honno o naftorta tan on e nder lewru suuma ndun ɗo hara o wersindaki. sabu noon lewru ndun hino mawni, sa'aji mayron hino mawni, foti ko sa'aji jemma ɗin, foti ko sa'iji ñalorma ɗin hiɗi mawni, hiɗi teddi. waɗan hoorema programme, wi'u wondema a tippay qur'ana laawol masalan,
ma laabi ɗiɗi ma laabi tati e nder lewru ndun ma laabi nayi ma ko ɓuri ɗum ittiri wakkilare maɗa nden waɗana sendana ɗum ñande o hara ɗamari embere ko jangata e qur'ana fi wawu timminde on programme maɗa ɗon. haray musidɓe julɓe tedduɓe, jaɓɓore lewru suumaye ndun heɓulgol yani jawdi wonandi tawɗo hina jogii feere o heblo fi wallitagol miskinaɓe ɓen, wallitagol wasuɓe ɓen, wallitagol maapiɓe ɓen, huntingol horuɓe ɓen hina wona façon jibuy wona fewndo tawno wano rowani ma e sayiji duuɓi feƴƴuɗi ɗin moɓugol yimɓe ɓen ka juulirde huntinaɓe. kono han hikka hiɗen renti ko honɗum woni ko fewndinɗen ka leydi meɗen ɗo ha e aduna allah on fof ko honɗum woni ko fewndini. haray ko tamƴini ɗen kon ɗo ma ko wonata kon inchallahu taala ko wondema haray joom ɓeygure be ɓeygure muɗum nden kaka suudu muɗum woni e naafude ko ɗon woni e huntade naafa. haray joni noon ko honno on tigi huntinirta horuɓe himo wawa wallitorde ɓe ko ɓe ɓuri maporde wo siko ñamete on maaro kon naam siko kaaliseji ɗin o wallitora ɓe ɗum, o wallito kawte ɗen, o wallito miskinaɓe allah ɓen, o wallito maapiɓe ɓen. tentini hikka no saay no suuma e woni e tawirde jawma julɓe ɓen noon haray no wondi e ande fota. sabu noon eɗen renti fewndo ɗo yani e 16h haray bitikaji fof fermi. ɗen renti fewndo ɗo mo kala hino ka suudu muɗum. idan on miskino on baaso tawnoɗo kañum ko si futuro on satike o yaha ka juulirde ka jama on fof woni addude huntariji muɗum ɗin ɗon o ɓatto ɗon e o hunto ɗon ɗe tawa o ala feere siko kanko tun ko o huntora. haray darugol sifa ɓen ɗo wallitoɓe haray moƴƴere mawde hino e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe. ko wana noon jaɓɓore lewru suumaye ndun hebbingol waɗugol du'a e mayru ɓe ngeli nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hiɓe makani en wondema lissaimi da'watun inda fitrihi la turad. horuɗo no mari du'a sanga o huntoto naam du'a mo ruttatake yani du'a mo allah subhanahu wa ta'ala jabinta. haray hebbinoren toragol allah subhanahu wa ta'ala. alhamdulillah rabbil alamin. allah subhanahu wa ta'ala himo jarribori adna allah on fewndo ɗo yani oɗo ndeɗo nawnare wiyetende virus corona ndeɗo hande hinde ɗeñƴini jama on no ɗeñƴi, jama on no joti, jama on no maapi. kono alhamdulillah o tawni en kadi o addande lewru suumaye, lewru moƴƴere, lewru barki, lewru ko allah subhanahu wa ta'ala jabinta du'a en fof hawtiten fewten allah subhanahu wa ta'ala toroɗenmo yo ittan en oɗo albala o fewdiɗo e hoore yani leydi ndin. toroɗen allah subhanahu wa ta'ala inchallahu ta'ala gasoygol suumayen en taway allah tabaraka wa ta'ala o jabinani en du'aji ɗin wullen fewten e makko toroɗenmo yo ittan en nawnare nden haray wata en raɓɓinɗino e waɗugol du'a ɗen andi e horuɗo on du'a makko ruttatake no jeeya e du'a uji ɗi ruttatake du'a horuɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki du'a uji tati yani ko noteteɗi ko jaabeteɗi sikke wala e majji no jeeya e muɗum du'a neɗɗo horuɗo. tentini non tuma o huntoto, tentini ka sa'iji jemma sakkitori, tentini e tuma on tigi o juuli subaka o jotti ka o jooɗi ɗon ka o juuli ɗon o janto inde allah ɗon hanange ngen fuɗa o ruƴƴa ɗon darɗe ɗiɗi o toro allah subhanahu wa ta'ala yani moƴƴere makko nden. hare hebbinoren jaɓɓorgol lewru ndun du'agol toro allah subhanahu wa ta'ala. haray musidɓe juɓɓe tedduɓe sen ƴetti yewtere haray ko ɗum ɗo falno ɗen andintinde fi ko honno gasaten préparorde, ko honno gasaten jaɓɓorde nduɗo lewru suumaye. haray en toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah tawnu en lewru ndun o newnana en horugol, o newnana en naafugol, o jaabinana en du'aji ko wonɗen e torade mo kom. en toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allahu on waɗu barki e meɗen, waɗa barki e zurriyaji men ɗin. haray jama julɓe ɓen yo fawo e allah tabaraka wa ta'ala ko allah subhanahu wa ta'ala woni faweteɗo e mum, wona yen hulu kadi mapoɗen ha taƴe deedi men taƴa. haray ko woni ko ari kon koye hoddirore allah inchallah ari koye hoddirore makko kadi hotata fewten mo kanko subhanahu wa ta'ala toroɗen mo waɗen du'a uji ɗin inchallahu ta'ala allahum o jabinana en torki allah subhanahu wa ta'ala yo allahu on dandu en ndeɗo nawnare kande woni to yo allah ittude kande hewtal to yo allah dandude hewtude en torki allah subhanahu wa ta'ala yo hisin en o hisina en ka ɓeygureji meɗen o hisina en yani ka jawle men o hisina en ka galleji meɗen yo allah subhanahu wa ta'ala renir en yeeso men e ɓaawo men nano men e ñaamo men
o renira en sengo dow men yo dando en janforede sengo ley meɗen. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.